Police Constable Lobby DPC Kakibagi Matanga Impact News na hangguwang ipaukum Chief Minister Madi Deputy Chief Minister Anina Tibangam Kidre. Manipur yan hanway na e-district project hawdokre hawzik ki matamda hiram kudimak ta IT yawdabi yasilak rehna State Minister na fongdokre. Manipur miyam jawa kalola se samam nabab di sarang nabab masak oy rehna Deputy Chief Minister Gaikang ngam fongdokre. Police Constable candidate sila kauke matam ka tab Manipur ban handokre economic blockade ti leptana sakha ki gani hari. MPP के प्रेसिडेंट सभा की रना लुपा करोड़ अनिरों की ओजर पार्टी के सेंपम हाइना थोपम लहना पार्टी एस के प्रेसिडेंट खलब एक सनातो न मराल सिरक ली अमसुंग त्रिपुरा द थोकेबा कांगलुप की इरांग द मियोय तरुक सीखिबा मद कयाम न सो अकन नंग किबो नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स पार्लियामेंट ना यानी दो फोंदरो मैं खुरुमजरी अदोम येंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने अयोक्रम सोमेंद्रो न हौजे पुंजा सिपाबु के मरोइब पाउसिंग मियाम द पिजरी इंग्लिश सिंगनी तराहमदोगी पुलिस कांस्टेबल लौननबगी पांगथोखिबा DPC दा असोइबा लैखिबरा हाइबसिदा गवर्नमेंट की माइकैदगी करी मखा ताब थबक लौखटकदबा लैबगे अमसुंग मतम कक्तना कौकिबा बननसगी मतंगदा करी थबक पाइखटपा लैरबगे हैना इंपैक्ट न्यूज न हंगबा वहंगी पाउखुम पीबगी महौता मतंग साब अमदा हायरगे हायरमलगा चीफ मिनिस्टर अमदि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनिमक मखा ताब वहै अमता फोंगदु वहै याकिद्रे बंदे तुम ले ada hay kan dong ai kan is kon da unar si hayin ko nanti bibi mun kami nozik tadi on am sim yaw no mit sto ko ai tu hay je de ba ko ka be pha ngasi Chief Minister Okram Ibobi Singna Manipur da ihan hanbo in e district project hawdokre hawziki matamda hiram khudimakta information technology yawda yasilak rehna Imphal hotel pangthokiba hawdokpagi thoram adu Chief Minister Okram Ibobi na phongdoki Chief Minister Makatan Fungdokibada ngasi hawdok leba e district ki mateng na state asigi singa madi tamgi manung hanjina laiba mafam singda laiba miyam na government ki loisang dagi e paw lowa madi state sang lobada district headquarter madi DC office yawdrabasu yahalagani Razami amda khudong saba si pinan na bahona bada mari lena ba DC madi ma ki staff singi dai te yam sawi maramaduna mari lena official sing na thamoi sing na thabak tawba mathau tai paikhalak liba project asima fungfa na paikhat pa ngamna na ba Manipur government na power sector top priority pi duna thabak paikhat le India pumba gi oina lak liba 2020 fawbada pung kunmari mai pinan na ba pandam lairaba su Manipur gi oina de English sing ani tarataret fawbada sing amadi tam animakta pung kunmari mai pinan na pandam tham le na fongdoki ngasi ki thoramada de saruk ya ke deputy chief minister Gaikang ngamnasu miyam ki khudong sana na bagi damak sem leba project ase mai pahan ge hairabadi masida thabak tawriba singna thamoi sengna madi thawai yauna thabak tawduna ariyamada takiduna na thabak tawbu mathau tai hana fongdoki Manipur government ke department mapan ge service kuntra manga khudong saba online da fangan gadawri masigi manungda income certificate birth certificate scheduled caste and scheduled tribe amasung electoral roll da ming haptok absent online da yahan bagi khudong saba sing yauri ban blockade se machine maram oina achokki matik akhoi gi development sidaida humang saksin gadaba se sukki matik backward oidna leire aduna ngasigi project si akhoi success oina na ba hona bada district administration gi maru oina DC aduga magi subordinate staff mayam sing sigi yamna serious effort ama yamna darkar oi haina ai khanjai aduga praja singda masigi khudong saba phanghan gadori basi su state government na district lariba district administration particularly head of the district administration DC gi role si yamna maru oi kre aduna mayamna hojik su honabiri tawiri maru oina कोई यामना remote interior area da singda leriba rural area da leriba common people singda masi khudong saba mayam singsi phanganana ba honna Khunayas the letter miyam gi wakalola se samam naba amade achum lambi khangdaba maram oiraga sarang nabu gi masak oira hana deputy chief minister Gaikang amna fongdokre wafam masingasi department of higher and technical education Manipur amade international youth fellowship IYF South Korea ga puna khusam naduna ahanba Manipur educators mindset workshop amangasi chingmai rong da leiba hotel classic grandi da pangthokhiba ga mari leinana fongdokhibani
गायखंग amna hai hauzik leiriba Manipur khunai ase lamuk nare afaba achum wakal khan ngamdabana afaba wahi wata sizinaba madi hai bangamdre phibam asina khunai ase sarang naba ma ohelle khunai ase mirol maruaina mahairoi singba afaba lambi da purak haibasi oza kaktana tana mama pa oiba singi oina su hauzik oina yamna luba thabak ama oiri adubu Department of Health and Technical Education Manipur amadi International Youth Fellowship na silangduna pangthok liba mindset workshop asidi matam yamna sare loina state asigi oina yamna kana bo oigani hana Deputy Chief Minister Gaikha ngamna makata ki ngasi ki thorma da Education Minister Dr. KH Ratan IYF ke General Secretary Zay Hong Kim IYF Odisha ki Director Kuyon Kim State Education Department ki official sing education ki lamda akhang hai sing IYF की volunteer सिंह अमदे माहिरों के आना सर्व्या की ऐको समाज से मसी लमुक दबा कदाई दुनो को चली बसे हाई बसे कोई खंड बमकई लमुक न ले अदु की प्रॉब्लम नहीं ऐको समाज में थिंग नहीं बसे where I'm heading for आई कदाई दा चली हाई बसे मसी confused ओइ बस state of mind दा ले मदुना expression सो confused maduna samaj se masi tangdu leita da samaj da were international level da IYF South Korea amadi Department of Higher and Technical Education Government Manipur anina sindi langbi da pangthol workshop se yamna puning thogat ningai ni Old Manipur Written Test Successful Candidate Police Constable Male 2013 na ngarang ahin nungyadagi kaukiba Manipur pumbagi matam kaktaba ban adu khudaktagi handok lehana GACS ke sirwala mana khangalakli adubu National Highway singda sathariba economic blockade ti lepa laitana sathaki ne hari Manipur gi miyam mausagi punsi da achauba akaiba malaktuna amhai masing tambada nomagi sara taliba imai bel sing amadi kanglup kya gi harau kumai amasung puwari gi ningsing numit singda apanba oigada maramna ban as handok bane hari adubu lakliba August 16 tagi Manipur government ki makhada leiriba loisang sing thingjinba amadi amang ata thokpa akan ma khongjang sangsilagani hari ngasi ban manungda Manipur ki tongan mafam singda ban sagot singna lambi thingduna khongjang sangsin ki Imphal mayolda ban asigi mami saun tadrabsu lampel sana kaithel watham lerak na singba mafam singda ban sagot singna lambi thingduna lambi tayar mai thaduna achat awok sing thingki Thawal athokwam Yaripok Wavagai Bishnupur Bazar Nambol amadi Sekmai da ban asi sauna mami taki loina na dukan sing thong hangna kide ban sagot pasing achat awok sing thingduna khongjang sangsin ki Imphalis ki wana langdum lamkhai da ban sogot pasing na ayu angan mudagi hauna lambi da uwa faijinduna makhal lamatagi gari sing salhan kide Thawal district ki hianglam Wavagai Lamjau Tezpur Kairak Terapisak amadi langmaidong dasu ban sauna sa ting piki hariba mafam sing asida ban asu sogot pasing na lambi da uwa faijinduna sathok sa sin amata tahon kide mafam asiki kaithel amadi dukan sing su thong lonaki Sandel district Imphal More highway da su yamna chawna akai bi ki van sagot pasing national highway gi Saivom khul amadi Chamol khul da ngase euta gi thorak tuna lambi thingki Imphal amadi More rom da gi lakwa gari sing lambi thingmuna maram oiraga khul ani asigi marakta khamduna lainaki adu bahari mafam sing asida thoning da thodok sing thokpa gi pawdi laite All Manipur DPC completed candidate of police constable male 2013 na kauki matam kakta ban manungda mayai lambi paring da pause yenthokpo gi mathau tawri ba hokar ma ban sakop singna tamthina furakpo gi thawangbu Editors Guild Manipur amadi All Manipur Working Journalists Union Amzuna yamna kan yaning da fongdorakli soklaba hokar adu gi maming khumanthem achauba sahi nifu mathoi apopo KH GTN ne hari Manipur People's Party MPP ki President and Soba Kirana Party asigi yamlaba senpam lan haina thokra hana Party asigi English ani tarataruk taramapan gi President Khalaba AK Sanato na maral sikre ngasi Manipur Press Club pangthoki pau gi mifam amada AK Sanato na sahi asigi March tara ni thoida party ki President gi matam loi kraba and Soba Kirana masung mahaka sarminaba singna hauki ba sahi o masida Election Commission of India da thaga da party asigi sahi gi oiba contribution report annual account election statement singba amata thadana lupa crore anirom lana sizina krehari Mahana makha taraduna hiram asigamari lenana civil judge senior division Imphal West na and Soba Kirana masung mahaka saminaba mioi amatana party asigi account ki paisa lauthokpa yaro hena tha asigi kulumdoida aiba serol thokiba laikre hari
lamdam asigi ariba political party mo oriba MPP na sahi khara sida election amata da mihut amata puthokpa ngamdana lairiba asi candidate puthokpa ngamna ba party asibu nungsibi ba miyamna punna hotna minasiana maang apil tauki mana sumaina paisa se misuse tawbadagi crore ani gi mathakta party gi statement account do election commission na chai kuding gi submit tawgadaba pulam na chai hum gi crore ni hen bese masi income tax return ne expenditure statement ne contribution report income party the donation torko loina yorga amasung expenditure statement je chai kuding gi asuk ne je audited statement je masi conference na pass tawga MPP conference chai gi annual na commission the thagadamne chai hum ji mana thadre Tripura da thoki ba kanglup ki irang da miyoi taruk si kiba madi kayaman aso apan nang kiba bo North East Indigenous Peoples Parliament na yamna kan na yaning da ufong dorokli panba yai Indigenous Peoples Front of Tripura IPFT na Tripura len tan baga mari lenana khongchat ama satna na sinmada migrant sing na landara puti misimina asi thoki bani ngasi paumi singa unaba mada North East Indigenous Peoples Parliament ki coordinator ningthauja lanchan hai kibada state adugi yellow mi singda landa kiba thodok adugi daita Tripura ki chief minister Manik Sarkar na logada bani awang nompo ki yellow mi khuding makta Tripura ki chief minister na lale haijagada bani phongdoki ningsingba yaba mana state asige saruk ahum thokpugi saruk amade tribal singna khundari ba aduga lemhori ba mafam singna singda khundari ba singbana migrant ne hana launari Simi taruk ti sire 6 people already killed nupi mayam ama adu makta rape toba mayam yaure then 41 mini fuga mathoi se seriously injured high riba miyam se mayum da hanbangam dana ahing chupa ma stable ground police na nga aga hoji si lai North East Indigenous people gi furup sing sibu muthat na ba honariba India gi policy singa se kudakta leptrabadi Tripura da thoiba thodok sina sandoraktana awang nongpok whole awang nongpok lamdam sida thokning thoi haiba hainingai leite furup singi Indigenous people gi hojik leiriba feeling ase masi Delhi na yamna thuna masi khangpham thoi amadi government of India na masi gidamta chapchaba step ma athuba matam da lokatrabadi North East miyam na madu thengnanab gidamta punna sem Tripura ki thodokpu North East Dialogue Forum NEDF amasung Center for Research and Advocacy Manipur na so yamna kan yaning da ufong dorokli ngasi Manipur Press Club ta pangthok ki paumi singa unaba mada NEDF ki convener U Novo Kishore na hai police na matam chana thodok adu laksin bang ngamuk da ba se laibak ti bane masina tak podi Tripura government na thodok ase pre plan tawrabra haina singna da bangam de thodok ase ki matang da fact finding mission ama pangthok tuna thodok ase da haktheng na sena ba sing matik sa ba sairak pinan na Tripura government amsung India government na taksil laga ni haiki Manipur da thok iba thodok sing asigumna Tripura da thok iba thodok asigumna Manipur da su thok loi haningai leite maram asina lamdam asigi yellow mi sing na su lamdam asina leptana changsilak leba mitop mian cha singbu thingbugi matam hendok na yaure hana Nobo Kishore na makata ki panbaya ngarang Tripura len demand dega mari lenana Indigenous Peoples Front of Tripura IPFT na sinduna pangthoki khongchat amada mitop oire Bengali kangluf na fubu saiba yauna landara kotik mioi taruk si ki bane amadi kaya amana asok apan nang ki bane irang asiga mari lenana makal amatagi I pau phongdana na ba Tripura government state asigi press amasung media pumna mak thingjin ki ba su laikra bane koi Manipur da leiriba jati mayam su khunamine mayam su hairiba sidagi Tripura dagi lesson nama lauraga koi kamain tawduna migrant mayam illegal migrant mayam pushalaiba laiba mayam singsi kamaina check tawgadage aduga masi kamaina regularize tawni mani stop tawbu ngamdragadi kamaina regularize tawni haibana chingmusingdu koi thamjaningi aroibada vote khara phangnabagi damakta ma vote kanabagi damakta atoppadagi migrant mayam puraga voter list hapchalaga vote karaga matam kharagi mai power pairaga shakti piraga tungda lakadoriba naha mayamgi aduga North East leiriba ate state ta Manipur da leiriba praja mayamgi future da sigum masingse tanbidana mayam da appeal tawri JCLPS ki hana ki convener khomram ratan ki matak wanted lautho ki matang da ngarang Manipur High Court na ta ki judgment ta wanted amadi absconding haiba wai singa si kakthat krena media da phone ku thengnare hariba wai ani si ki matang da kakthat pa haiba ki mahuta atopa wai na mahut sillu hana judgment pi ki hana Manipur High Court ki additional public prosecutor Samarjit Hawaibam na phone dorakli
High Court campus tanga si Paumis Ninga Unaba Madamak Namaka Taraduna Fondo Kivada Manipur Police na Ratan Gimatak wanted Lautok the seasonary wanted criminal Hadiba Wahi Mahuta wanted information Hana Mahut Singadabane Lona absconding High YSA Seasonagan Hana ruling P Kibane Police na talking about press note adu Lona Yadu press note Amadi OIT Haki. The individual is absconding seasonary wanted criminal wanted mapungwena kaptet kibsunate wanted wanted information natraga information wanted information mang natraga tungde inhanlo clarification nani aduga judgment si mapungwena pabira su judgment si para 59 biselakda mayik siang na yawe madudi ngasai haiba press note ase kakthатpa lanba illegal oiba mapungwena kakthatpa ba mapungwena lanba mapungwena aine yalba press note amadi natte tabudubu ngasai haiba bhai khrese si semdoksin kakiwan Cyril Turel Wang Matabada Mafamadu Miam Sel Kainer Sakiba Primary School Lenga Ningti Jana Simjin Sajin Bidabagi Miam Amuk Sidokadori Manipur Lenga Amusung Education Department School Sida Lefam Tok Polam Sing Ningtina Sembi Sabida Bagi Mayokta School Sida Mai Tamli Pik Mairo Sing Amusung Makogi Apopi Singna Wakat Mifam Sataki Thawal District Manung Channel Leba Cyril Turel Wang Matabada Labor Food Nifumuk Sangba Sagol Manba Cyril Turel Wang Mataba Primary School Asida Hauzik Mairoi Humputara Taret Mai Tamli Pikliba Ka Macha Lom Khaidokuna Thamliba School Asida Class 1 dagi 5 fawbugi Mairoi Singna Pulapun Sindura Mai Tamli Sahi Yankairom gi Mamang dagi Lerek Club School as English Ani Tarawndo de Nongai Nuksina Humdo Kibadagi Mapamadugi Miamna Sahi Adumakta Sang Masa Masaduna Mai Tamlaki Bani Hari Sahi kaya Oza ama ani khak na mai tambiduna lak namba adu hauzikti lengang na tharakpu Oza ahumga mafam adugi local volunteer ani gana mahiro istingbu mai tambiri mahiro istingi apok pisina fongdorokpada matam kaya gi mamang gi education department amasung lengak ta mahilo isang asagi anoba sangam sabina na bataksinduna lakpani adu hauzik fawba thabak amata paikhalakpa leitri hana fongdoraki Asukuna guardian mayamsina adagi school gi committee na asukana haijara phawbada ngasi phawbagi manungda director na jet liona ngasi phawbada akoi gi school je sima sarage haibagi wahai ama phau taba phangdaba se tasengna akoi gi thamoida yamna pende sahi yangkai humpu gi mathakta gi lingkhat laga leiramaba school se mafam hongdokani haibagi mod ama khak phongdoraki madu tasengna mafam sidagi school hongdokpa sungya yaroi praja irang haunabai damakta sarkar gi policy niyom chumdaba policy sinbiganu hai akoi gi kendra sigi oiba MLA na akoi school sigi maramda akoi respond iro lobi dragasu अखोना लेबाक मियामदा अतोप मफमसिंगदा लेरिबा मतिक चाना छात्र पुथोकप ngamlaba adugumbraba school sing aduga changdamnaba ngamnabagidamakta honabada mateng pangbiu Home Guard personnel singi duty allowance asi police constable natraga IRB gi toloko chap manana pigedabne hana haukiba sahida Supreme Court na takiba order adu thabakta onthokna leiriba se athu matamda thabakta onthokpiyo hana Manipur Home Guard Employees Association na Governor Dr. Nazma Heptullah da ngasi representation ma pisin grahana Home Guard Employees Welfare Association gi sirol amana khangalakli Hayeng August Kunmanga Krishna Janmashtami numit na lakpada Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur gi miyamda maruena Hindu lining satpa miyamda yaipa pausdil pirakli Malema sida leiriba phataba singbu maru fangna muthatna na Lord Krishna na taibanga sida polaki banhena Governor na fongdorakli Amoromda Manipur Pradesh Congress Committee gi Maikai dagi Deputy Chief Minister Gaikhangam na su Manipur gi miyamda Krishna Janma yaipa pausdil pirakli Thasiki Kunmathoida Imphal District Commando na District Asiki Sombung Wairi amasung Tinsit Road ki Kombire Garden manaktagi lona thingkraba KCP MC gi active member ani fare hari farba miyoi singa tudi sagol sem Boisa Elias Wangba sai kuntramanga apopa Joy Kumar Sombung maning lekai dagi ni mangondagi maru ama yauriba 9mm pistol ama fangki amasung Kombire Garden manaktagi farba miyoi aduna laisram Nanau Elias marum sai kuntaruk apopa Ranjit top awang lekai dagi ni Mangondagi Chinese hand grenade amasu funky farba mio animak miyamdagi nam haduna sel khongbat pada sena mio ngakta ni hari lamlai police station amasung Porompat police station na makoi ani gi mathak tongan case sing lokhat lehana Manipur police department gi PRO na thadur pa sero lamada khangalakli
ngasi Myanmar da akan mamuhong da magnitude 6.7 da hakiba Yuhana Kolkata Patna Nongpok amsong awang Nongpok India da su achoba sapu piki National Center for Seismology ki matung ina Yuha haba asigi epicenter asi Burma gi nongchupta kilometer kunmanga chalaga leba mafam da oiki Yuha adu sarauna nungtil pung mari ga minute mari satpa matam da oiki Bihar West Bengal amadi Manipuri yauna awang Nongpok da su mayai oirap niki hauji fabu gi oina di asok apanamadi lantum mangbu gi pau laitri General Administration Department ZAD na lawga da office assistant ki ayiba sangeng tha sigi kunmanga da pangthokani toramadu matam kaktan iyai thokle hana department asigi chero lamada khangalakli Yellow Kanana but no Nassim Liba Drab Bill gi Bezier gi Matang the state government amadi JCLPS ani gi Marakta Sayed Abama Laiba se Lakadra Assembly gi Nongjumi from among the Warosina Pur Hobuna Laiba Asigi Oigani had a ZDU Manipur unit ki president Moirangtem Tombina Tamlakli Ngasi Babu Prada Labour Party sig office the Palmi Singa Unaba Mada state government a Bezier as Manipur na statehood funky Basahi English Singamachap and Humputra Nitoida Oyanan Warep Laukrabaso JCLPS na Sindona Hanta Pangto Kiba People's Convention na Amuk hana Bezier as English Singamachap and Yakai Matoida Oigada Hana Fongdok Nari Lady Basay Nabase Kwoknan Paliba government as an all political party amadi CSO Singa Puna Pamina Duna Waroshinama Purapana Afaba Oigani Amarom the Say Omlom Matamanga Lava Matunda English Singani Taram police constable recruitment Sanaro Habas Yamna Laibak Tibane Matamadu Tabak Loboda Chairman Oikiba Mioyaduna La Libra Natragana Makatavu official sing land badagi Nasigi Film as Orakibra Haibadu a government Tidopaka Lona Makoi Bisarak Bifam Toi, Madunatana candidate Simu Baligi Haming Oyan with Aran Oigani, Maramaduna government, Laurok Liba Firebasi, Amutanga Kanta Ningana, Tombina Fondoki. Bezier si Amuk Zik Koi Manipuri People's Convention Namu 1951 se Masidamu Warip Loba. Nakalamurum da state government Namu 21 January 1972 Manipuri statehood Pangbanamit Shaistaki Amuk. State government ang propose to ba state government na singmi tamigi leaders sing CSO sing political parties sing aduga tongan ba khai akhang hai punamak kobiraga behavior se umtang final tawraga draft bill si assembly the pass to hubun natragadi masi sarak sahing na dana masidagi hawrokpa muk tongan ba ihongna hujik leiriba manipur gi tangdu leita da ba sida awaba gi mathakta awaba akoi punamakta koi panno ohel Matanga soida break Kamalozake, Manipur Madimaling Tongan by Epau Single Lunana, a break the Yamna Hanjarake, Impact News would be in Tadun Lebio. Lengson Birau, Tamaban Jam College Road Teleba, Eastern Suzuki da. Fangbiragani Suzuki Gari Macha Sing, Makalsuna. Mafam Sida Suzuki the Trend Torba Mechanic Singna, Ningtina Service Piriba, Servicing Center Gikudung Chava, Amasung, Spare Parts Sing MRP rate the Fangbigani. Loinana, Irai Lina Loan Loba Yabagi Kudung Chava Supizari, Ngasi Maglengson Birau, Eastern Suzuki, Tamaban Jam College Road, Imphal, Manipur. Open heart surgery now in Manipur, only in Sky Hospital. Announcing free open heart surgery for children led by Dr. L. Sham Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 3rd and 4th September. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For more details, please contact reception Sky Hospital. Grand opening on Janmashtami 25th August. Imung amada changdaba yadraba potlam suna fanglaba departmental store ama Chingamakha Puramakongda August kitang kun mangada hangdok charagani ahan ba hangdok pagi discount kaya ma pizari diaper amadi wipes ta chada mangagi discount pizari listing amagi mathakta pochei lebada chada marigi discount pizari makhal khuding maki cosmetic items singsu discount ka loina na fangbigani lengsin birau one stop your complete family mart Chingamakha Puramakong. Unified Academy, Kwakatel Bazaar, Airport Road. I'm Sophia Warapon from Wangoy. My state rank is 7th in the 2016. I would like to extend my heartfelt gratitude to the teachers of the Unified Academy. I'm Mamun Roma. I got 10th position. For this, I would like to thank all the teachers of Unified Academy. I'm Sungkham Prem Kumar Singh. I stood 27th position in this 2016. I would like to give my full credit to this Unified Academy for their support. Break Matunda, Mayambo, Manataram Nokchari, Lona Bulletin, Makata, Pausing, Miam Pizari.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯖꯦꯛꯇꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯥꯏꯗꯨꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯑꯅꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯈꯣꯔꯤ ꯐꯥꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯛꯁꯀꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯑꯚꯤꯔꯥꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯁꯔꯣꯖꯥ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯩꯆ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ तोान तोानब मनपुर तोान तोानब स्कूल कैंपेन चथजरकान ड्रग चाबद मांगीबसे अखोई इसाद मांगद नतना खुनाइसु मांगे हाइबगी तोान तोानब स्कूल चंगसिलकान ड्रग चाबगी मांगजबसे अवेयरनेस प्रोग्राम से पीनबगीदमक्ता अखोई चंगसिनजब हौजनबगीदमक्ता प्रोग्राम असी तौजबन All Manipur written test successful candidate of Police Constable Male 2013 na kauriba Manipur pumbagi matam kaktaba banna sida Manipur da leriba school college sing amadi education sector budi komthok piyo hana All Manipur Private School Welfare Association mari lena bisingda appeal tawrakli loinen hawkiba August 18 da pangthokkan hena toramba private school de JSU LPS ki akan banna pangthok pangam kidaba adu lakli August 13 Manipur Press Club ta pangthok lagani hana association asigi cherola mana khangalakli Mayai Kabat Nisan Mahiro Kunai the People Saiting Have Team da Academic Awareness Ama Bishnupur District Itai Public School IPS Itai da Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Sinduna Bangtokre Thoramada the Kadagi President Advocate Y Ratan Kumar Itai Public School ki Founder Secretary S Manglema Madi Kada Bishnupur District Committee President R.K. Laimana Presidium Members Singwena Sarukyaki Class 11 की मेंसिलब registration form अमसुंग class 11 में 12 की enrollment list fine ओने लुपा चाहुम थीरगा थासी कुंत्रा फाव पिसिन में यागनी हाना Council of Higher Secondary Education Manipur ने थादरोको चेरोल अमदा खंगलकली लोइनना fine ओने लुपा चामरी थीरगा थासी की कुनमापन फावा इंग्लिश अंगनी तरातरुक की class 11 की eligibility certificate की form लो अमसुंग पिसिन में यागनी हाना सु चेरोल असिन मखा तारी Ngarang August ki tang kulhum do gi pung mapan taba do aida khurai puthi bale kai de leba khumukcham joy chahid nifu apopo khumukcham sana jabu gi yumda Chinese hand grenade ani thamlam le hari bom ase kanana mari kari maram gidam thamlam no ai ba hoji phabu gi ona khangba ngamdri khumukcham joy National Rural Health Mission da data entry cum office assistant ona thau pu bane loinana loop amadi sangstan amatana mamang sel gi demand torokpa amadi hairak pa laiti hana su yum gi mai kai de thamlakli Nakalamromda bom thamlamagi thaudok adu yaninda ofongdokna khurai puthibale kai amari khurai nandaibum lekai Women Development Committee na senduna wakat mifam ama sathakre wakat mifam adu da yumlak bom langsin amade misam prajada awaba pi yaning de hana thamlakli wakat mifam adu saruk yakhiba miyosina yumlak bom thamduna miyamna kian khangan ba thabak lepiyu nungai tab leirabasu wari saduna loisin na ba hona biyu hana su thamlakhi Amaromda Sakang the Sing Korai Putibeleka, the Lebu KS Joy Yum the hand grenade Tamzil Lambu, Yaning the Fong to National Health Mission staff sing Nasi, Wakat me from Zatakre, Panbaya KS Joy National Health Mission data entry operator when a Tabak Taubane, National Health Mission staff Umana, Impact News, the Fong Ropada, Bomb Tamzin, solution of Purapungamloy, Asigumba, Aki to Zumba, Pohanmugi Tabakase, Amukana Taubid and Rabu Marilena Bisinga, appeal Sutarakli. Housing Manipur University the master tamnin rabagi pangthokadaba entrance test ki maramda matam lepangam da baibasi mahiroi sing laibak thiba mani hana apunba iraipaki mahiroi sinpang luf aims na thadroko sero lamada nungnang fongdorokli karigumba athuba matam mahiroi sing career yengdor entrance test pangthokadaba taraka de Manipur University ke department khudima thingjil lagani hana aims na section wasu thamlakli India ki Fival nung san kraba laiva kharagi puwari ko balarikama ngasi fongkre National Research Center sinduna larik formu ki thorama se center se Kanchipur de laiva hall da pangtoki larika se National Research Center ne sponsor tobane lonana jugol sai na ibane
लाइरिक असिदा इंडिया की फिबानुंग सनख्रब निंगथौ पालम लेबाक मापन की मरमदा निंगथीना यावरी लाइरिक असु मसक ताकतोदुना थोरम सिदा सरुक याखिबा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबी लाइश्रम फोंदोखिबदा इंडिया दा तिनख्रब लेबाक सिंगी मरमदा कुपना यावरब लाइरिक असिना हौरक्लिबा नहारुल सिंगदा अहेनब नॉलेज क्या पीबा ngamlagani haina फोंदोखी ICM Infalda accounting payroll tax accounting amasung inventory control using tele ERP 9 gi thani gi certificate course laklibu September gi tang amadagi hauraga October gi tang 38 fawu pangthok lagana hena ICM Infal gi director an thokpa sirol amana hairi loinana sayol ani yoiba MS Excel advance amasung September gi tang manga dagi 38 fawu pangthokani Myanmar's Eva Pab Tambagi level 1 की प्रोग्राम में सितंबर 12 की अक्टूबर की तांग 12 फाव सथगनी है सिरोल हाई प्रोग्राम से मियोसिंग ICM इम्फाल लाग अकुप मरोल खंगलब यागनी है डायरेक्टर की सिरोल मखा तारी इंडिया गवर्नमेंट पाखलक फ्लैगशिप प्रोग्राम की मांग नोम की अवेयरनेस प्रोग्राम तागेल खोंबाल कम्युनिटी हॉल BJP पासोई मंडल के स्टेट काउंसिलर CS बिजोई पासोई केंद्र सोशल अपलिपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पुनः खुशिन सिंधुना पांथोखरे सेंटरना मियाम की दमक सेमलकलिबा जनधन योजना अटल पेंशन योजना मदि अतई स्कीम सिंगी मातांगदा संदोक हाइकी असिंग स्कीम सिंग असे हौजिक स्टेटस द पालिब लेंगाक प्रजा मियाम यहुन दना मसागी ओइजब मवोंगदा नमसिनुना थमले मसिदा सुनतना RKVY की मखा लेरिबा लाइरब पनखै की मखादा लेब लौमी सिंगदा अहोंबो ममल यूरिया न सिंग हार फंगल हाइबा अदुसु लौमी सिंगदा कानब फंगदना लाकली थोरमदुदा BJP पासोई मंडल की स्टेट काउंसिल CS बिजोइना फोंदोखिबदा ngasi प्रोग्राम असी प्राइम मिनिस्टर ना मियाम की दमक पिरक पसिंग अदो अखोइना मतौ करम लौगनी हाइबगी मतंग अवेयरनेस पीनन पांगथोकपने मसे हौजिक स्टेटस द पालिब कांग्रेस गवर्नमेंट तौब याब ngakतने अदु मसा मसा की कानन बहोनरिङैदा थबक सिंग असी पांगथोकतबने ममांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असी दगी थागतखिब लीडर सिंगना मियाम असिबु नमसिंदुन थम ngakतने मसिदगी अखोइ हौजिक मेकअप थोक मतम ओइरे हैन थमकी खोंबानदगी केंद्र की थोगलेबा लीडर मयामना बोट पिउ हाइना लागा बोट लौगिबा ngaतने ngasi इमाय बेंजिन तयल खोंबाल की सही कुंथ्रा निफु सुरे तयल खोंबाल दा करम हावन बा पोरागे इमाय बेंजिन खोइ लाव यारे खोइ की दमकदा असुम्बा भर की प्राइम मिनिस्टर ना असुम्बा तौरी कैदो बै खोइ की दोइनो बोट ना पैसा ना लेबा यानी काइना खनबो वखलोंदो मदुक सुया यारो अरेमदा पैसा मांगनी मणिपुर पुंबगी प्रजा से खोइ साउनबा थमोइ सामनी खोइ जुंगसी मोइगी 2000 कथतपसे लाव ngamjadaba ngame BJP ना ngasidi party ना masigi action chap sana longneba पुलिस कांस्टेबल लौबगी DPC कखिबा सिमरम यामना सादे हना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर स्टेट कमिटी की जनरल सेक्रेटरी थोपसे रोल अमदा खंगलकली लोइना मखोइना संगसिलिबा इयौ सिंग असे मफुंग फाना सगोटपगा लोइना लाखलिबा सेप्टेम्बर अनिदा ट्रेड यूनियन सिंग कौरिबा जनरल स्ट्राइक ता पुलिस कांस्टेबल सिंग DPC ककपा यारो हेबा डिमांड असिसु हापसिनदुना हेना कंसिनबा जनरल स्ट्राइक ओहेनगनि हना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर स्टेट कमिटी ना खंगलकली IGR South की मापन सुबह सेक्टर की निफुमंगा सुबह असम राइफल्स ने सिंधुना ngarang Imphal East District की मनुंग चनबा सोमुंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा लायप सांगदमनबा पांगथोकरे सांगदमनबा दुदा पुना माहिरोय चाहुम सुमना अनिना सरुक याखी मकोक मतंग तारबु माहिरोय सिंगदा मना मथुम सिंग येंथोक की लोइना सरुक याखी माहिरोय खुदिंग मक्तसु कंसोलेशन प्राइज सिंग येंथोकी मैतै फुरुपना सही खुदिंग पांगथोकनबगुम मैतै अरिब लाइनिंग लिचत हिंगत हंदुना मैतैबु अनोबु मपोक पोहनबिरंबा लाइनिंग हल नाउरिया फुलोगी साम कुनिपान सुबु मपोक कुमोन ngase thangwebन सैराउ सिंखोंग लेबा मालेम इमागी लैकोल इरा थौनी गलोइना पांगथोकरे थौरमसिगी मनुंग चना वारेंग मंगा सु फोंग खियाना मैतै मरुफ की जनरल सेक्रेटरी ना थादरोक चिरोल अमदा खंगलकली हौजिक सानबगी पाउदा तरामाथोई सुबा मणिपुर स्टेट फुटबॉल लीग ngasiदगी मपाल कांगजिबुंग सानबा हौख्रे खुमुक्सम इंगोसा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ngasiदगी हौकिबा टूर्नामेंट असगी हौदोकपगी थोरमदुदा रेवेन्यू अमदि आर्ट्स एंड कल्चर की कमिश्नर के राधा कुमार IAS हेल्थ सर्विसेज मणिपुर के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर CS चंद्रमणि अमदि अम्फा की प्रेसिडेंट S सनातोमना सरुक याकी सगोलबन यूनाइटेड के पुवारी अहानबो ओइना मणिपुर स्टेट लीग असिदा सरुक यादुना ngasi सानकिबा फुटबॉल लीग असगी अहान मैच ता नंबुल मपाल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मुपांजल अहुम सिनोदा माइथीबा पीकी
मैच असिग निफुमरी सुब मिनिटा नंबुल मपाल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सानारोई CS रोसना फॉल अनि तौरुबदगी सेंटर रेफरी ना रेड कार्ड पीदुना सानारोई असिबु मखाताना मैच असिदा साना हनकिदे मायोकनरिब टीम अदुगी सानारोई अमा वाटपदगी खुदोंग साबलुदुना अनि सुब हाफ्ता सोगलबद यूनाइटेड के सानारोई KS कृष्णनंद M लोकेन अमदी W डेनियल ओमना मैच की निफुतरेट हुंफुतरा तरुक अमदी मरिफुतरेट सुब मैनेजिंग पांजल अममम सनकी Hayang league tournament asi ani sub match ta USA Kurai amadi Nisa thamoi wanga ahum sub league tana FC Zalen Sada Hills amasung Neroka FC Sangafam anina lamba tawnargani coach na piriba strategy digi aduga sanariba anga ai pia pamiba position wise on sanan targasu the first match maru oiba maramna winning attitude che aina kan motivation pi ahamba ka basidi sina ai dumak su yamna nungai jaba adigi matakta matung da tarakwa matching su ai ngono confidence pi leirobni na adum ai ngang da dum ai taptan ai gi thajaba thami first match ka bi nungai budi haini letre final lobo chamanai ai India ki kwaidi chanaba formation se 4-4-2 formation is the best formation in India adangang jo players in the sumo koina pamjaba du thoki Thang tagi sakna rabo oza Khaidem Manmohan Singh Uripo Khaidem Lekaina Masagi Anab Amadagi Hoki Patang Kunithoi the Lake Dabada Living Arts Academy Manipuri Thang ta Laman Thang Tana Awab Fongdokre Mark na Hingli Matamda Lamdamasiki Thang tagi Lamda Sahi Yankayana Katukun Amadi Thang Tabu Sakot and Bahona with Achubu Taudang Laurame Loinana Laman Thang tagi Chief Advisor or an organization Siki Taudang Kasu Laurami Hari Living Arts Academy Manipuri Thang ta Laman Thang tagi Sagol Bantera Lakwapum Laiba Opista Mipama Pamduna minute ani to minute leptuna awa Fongdoki Manipur ki thang ta gilam da sakna rabo oza Khaidem Manmohan laike dabada Huel Lalong Manipur Thang ta Cultural Association irin bungna su nungai tabu fongdoro ko galoina na laike rabo oza ki thawain ignesingna ishwar ki khoya da tin kina bagida mag minute ani tu minute leptuna thauniza ki hana association asi ki chero lamna khangalakli IGR South ki kunipan suba sector ki kunmapan suba Assam Rifles na sinduna Tara suba Inter-Village Football and Volleyball Tournament ama India ke humputra suba Independence Day ga mari lenana Sandel District ki Jopi da pangthokre tournament da puna team tara taruk na saruk yakhi nupi ki volleyball da Sahau Youth Club adu nupa ki football da na Sajia Football Club na mangjil thab team sing oiki Matang aswada bulletin as attention jadring ngawin na headlines amona thamjari Police Constable lawag DPC kakhat kitibagi matang na impact news na hangbo wang di paukum Chief Minister mari Deputy Chief Minister na piyo ng kitre Manipur ihan hanbo ina district project hawdokre hawdi ki matam na hiram ko di magta IT yaw da yasilap rehana Chief Minister na fongdokre Manipur miyam di wakalola si samam na ba madi sarang na ba masang uwi rehana Deputy Chief Minister gajang fongdokre Police Constable candidate sing kauking matam tak tabu Manipur ban handokre economic block at left na satha kigan hari MPP के president सोबा किरना लुपा crore अनिरोम की वजह से पार्टी के सेंट्रम हाइने तो हम लहना पार्टी के president खल्लबा एक ही सनातोना मराल सिंह अमसुंग त्रिपुरा दा थोकी काउंट की इरांग दा न्यू तरुक लेखि दबा मदि कयाम असो अपन नंगन की बबु नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स पार्लियामेंट ना यानिंग दो